Dag sê, hier uit die mooi Karoo. Ek is Petro, ek is sendeling hier in Vryseburg. Dit is nou maar net so. As jy saam met versoek en uitreik vir 'n paar jaar, dan verander die Here jou hart. En so het die Here ook my hart in 2016 verander. Ek is uitgestuur as sendeling na Vryseburg. Maar dit was ook met die hulp van versoek. Versoek, dankie. Ek dankie vir julle liefde, julle voetspore in my lewe, en dankie vir voorsiening in julle gebede. As ek na 9 jaar kyk, dan dink ek aan die groot genade en die blessings. Dankie daarvoor. Ja, Kambro is hierdie jaar weer goed aan die gang. Ons het 80 kinders wat ons bedien die jaar. Ja, dit is kinders wat die armste van die armstes is. Kinders wat uit gebroke huise uitkom, wat gebuk gaan onder alkohol en dwelms. En dan probeer ons daarby Kambro net vir hulle 'n veilige hawe skep. Net uit te kom dat hulle kan sien, maar weet jy, daar's mense wat vir hulle lief is. So gebruik ons ook ons leiers die jaar buite Kambro om siekes te besoek en ou mense te besoek en ook daar 'n verskil te kan maak. Verder is die uitdagings baie groot hierso. Soos ek reeds gesê, die dwelms en die alkohol en dan ook die tienerswangerskappe wat 'n groot probleem is op die oomblik. Kinders wat net die skool los en sommer maar net aangaan met hulle lewens sonder 'n doel. Dit is vir ons 'n groot uitdaging. En dan ook hierdie jaar gee ek meer moeite aan ou mense wat in hokke bly en wat eintlik al verstoot is. Die Here gebruik my ook op 'n besondere manier in die verskillende gemeentes om die evangelie te bring, en dan sit ons ook met 'n klomp huiskerke wat opgerig is deur mense wat eintlik dit vir verkeerde redes doen, omdat hulle kwaad is vir die kerk. So dit is ook vir my 'n groot uitdaging om ook daar te dien. Verder is dit net so dat ons probeer om almal te akkommodeer in Vryseburg. Dis nie altyd maklik nie, maar ja, die Here gee vir ons die krag en die genade. As jy asseblief vir ons kan bid, dat die Here ook Vryseburg sal genees, en ook vir my bid vir gehoorsaamheid. Dankie vir julle liefde, julle omgee, julle voorsiening en gebede. Mag die Here ook vir elkeen van julle seën met baie liefde, genade, en tot ons weer ontmoet uit die mooi ou groot Karoo, sê ek vir julle vrede vir julle. Greetings in the name of the risen Jesus Christ from us, his bridge. Happy Passover 25. Indeed, the resurrection of Jesus not only paves the way for a victorious Christian life, but also for a triumphant church, such as the NG Kerk Vishuk, which has faithfully embraced and carried out the Great Commission for over 30 years. We are deeply grateful for your prayers and diligent support over the years. Sonia and Heri and our family are privileged to serve as the physical bridge between South Africa and Madagascar. We stand as a bridge over troubled waters for many people. Today, we want to highlight what lies ahead. Our July 25 trip to Madagascar, a 3-month trip marking the launch of the first phase of a 3-year-long His Bridge New Initiatives project. The project is a 3-phase mission designed to transform Madagascar into a global hub of blessings. This is no small endeavor, because through this mission project, Madagascar's vast potential will be unlocked, the land rich in resources, and the people filled with untapped talent will be empowered to prepare
a banquet table for the nations, with world-class hospitality, high-quality products, skilled workforces, and missionaries sent out globally. Madagascar will rise as a beacon of hope and a blessing for all. During our July trip, missionaries, leaders, pastors, and friends from across the globe will gather with us in Tana for a week of 3 key events, namely International Leadership Training Seminar Graduation, Nations to Nations End-to-End Celebration, Praying for Madagascar and the Nations, and an international gathering of leaders and staff of our missionaries in the southern region. This will be a time of unity, purpose, and prayer as we chart the course of the future. Besides, the trip will also provide an opportunity to survey the land for the construction of the self-sufficient 2HB, his bridge home base, the missions foundation. May God's Spirit stir hearts of many more Christians, ministers, churches, and business leaders to partner with his bridge in something greater than any one of us or any single nation. This story of faith, vision, and obedience began with Eri and Sonia, but we dare to state that we are part of a God story that will change the world. Thank you for willing to be part of his story. Blessings. Goeiedag, Willem Elise Botha. Ons is hier van Pretoria af. Ons is in 1994 uit Vishoek uitgestuur as sendelinge. Ons het Malawi toe gegaan en 97 teruggekeer Pretoria toe. Van daar af werk ek by INSIF en Elise is betrokke by The Way Christian School. By INSIF is ons betrokke by strategiese sending. Een van ons doelwitte is strategically serving the cause of missions, doen navorsingsopleiding, as ook ontwikkeling van netwerke op internasionale vlak en dan op 'n kontinentale vlak baie sterk op onbereiktes van die kontinent en dan ook in ons eie land. Ek is betrokke as uitvoerende direkteur by INSIF, as ook 'n trustee, as ook dan by al die ander netwerke en betrokkenheid. Elise sal deel oor die hoofskap. Ja, vir die laaste 24 jaar, is ek deel van The Way Christian School en met ingang van Januarie is ek aangestel as hoof van die hoërskool. Groot voorreg en 'n groot eer, maar vir my ook 'n nuwe uitdaging. Saam met dit gee ek nog steeds klas vir die graad 12 besigheidstudies en dit neem baie tyd in beslag. Ek weet dat die Here my daar geplaas het met 'n spesifieke doel en dis my kosbaar om te kan inbou in die kinders se lewens en om seker te maak dat hulle die Here Jesus ken en dat hulle op die einde uitgestuur word in die samelewing om 'n verskil te gaan maak in ander mense se lewens. So ja, bid vir my vir wysheid om elke kwartaal te weet wat dit is, wat my verantwoordelikhede is en ook goed te kan saamwerk met my personeel. Ja. Ons dank die Here vir 31 jaar saam met Vishoek as gestuurdes. Dit is 'n voorreg om betrokke te wees by 'n gemeente vir so lank. Verder wil ons vra vir gebed rondom net om nader aan die Here te kom elke dag en beter te weet wat hy wil hê ons moet doen elke dag in ons verskillende plekke en die plekke waar ons betrokke is. En dank ons ook die Here vir sy seën op ons lewe, ons familie, ons kinders en op soveel vlakke. Dankie vir julle betrokkenheid by ons en seën vir julle as gemeente. Ek is Wolfselee. Ek werk in Madagaskar. Ek dink meeste van julle weet daarvan. Afgelope 28 jaar al, aanvanklik het ons as 'n gesin gegaan, ek en my vrou Wenda en 4 kinders. En mettertyd het die werk deur verskeie fases gegaan. Daar's goeie tye gewees, minder goeie tye gewees, maar die huidige fase het in 2008 begin, veral toe internasionale sendingorganisasie my gevra het om hulle te gaan help met kerkplanting. Dit het toen uiteindelik 'n groot projek geword. Aanvanklik het ons net 'n klein spannetjie eers opgelei en hulle uitgestuur en gesien het gaan goed en daarna het ons toe nou nog spanne uiteindelik. En uiteindelik wel, deesdae het ons nou 7 spanne
op die stadium wat gelyktydig daar werk. Deur die jare het ons al seker so 65, 70 spanne gehad wat daar gewerk het. Elke span werk omtrent 3,5, 4 jaar in 'n gebied. Dis hulle mandaat om daar te gewerk het. Afgeleë gebiede in Madagaskar waar mens moeilik uitkom in meeste van die plekke, maar waar daar nog nie enige kerke is nie. So ons identifiseer daardie plekke wat nie kerke het nie. En ons stuur die spanne daarin om oor hierdie tydperk van omtrent 4 jaar dan die kerke daar te gaan plant. Nou, groot deel van die werk is opleiding. Om te plant is nie so moeilik nie, maar die groot deel van die werk is om opleiding. In elke dorpie word daar 'n man geïdentifiseer in die dorpie, in 'n nuwe gemeentetjie wat dan opgelei moet word. En dit is 'n groot deel van die werk, grootste deel van hierdie mandaat wat die ouens het. Ander deel van die werk, baie belangrik ook, is die Bybels wat ons moet in die hande kry. Ons Here het vir ons baie goed gewees dat ons mooi getalle, goeie getalle, Bybels in die hande kon kry en versprei in hierdie gebiede in. En waarvoor ons baie, baie dankbaar is. Maar die werk gaan nog steeds voort. Ek weet nie hoe lank nog nie. Op die stadium begin ek nou kyk na iemand wat my kan vervang in Madagaskar. Hoopelik sal ek nog 'n tyd daar wees. Selfs al het iemand my vervang. Maar nogtans, baie dankie vir julle ondersteuning, julle bystand, julle gebede. Ons waardeer dit soveel. Ons gee die Here al die lof en die eer daarvoor. Baie dankie hoor. Hello to the wonderful congregation of the Dutch Reformed Church in Fishhook. I'm Sharon Rue of Africa to Asia Innovative Ministries. This ministry began in 1999 and was started by my late husband, Pierre Rue, who passed away almost 2 years ago. And the Bible verse that the ministry stands on is Matthew 5:16. Let your light so shine before others that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And I thank the Lord for his provision. I thank the Lord for the amazing pastors and partners that we work with in Beaufort West. I thank you for everything that comes in from all the different donations that enables us to continue with all the various projects that we have, from prison ministries to feeding, to clothing, spiritual dance, Sunday school, so many different things. I've even got a CrossFit team coming up to the farm this year to work with the youth to teach them some CrossFit, because we even have some groups in Beaufort West that are doing a gym and bodybuilding. So it's just exciting ways to get the youth involved in the community, and then inviting them to Sunday school and to church, and then getting their parents to come as well. So I just thank all of you for your prayers and support and love, just that you show our family and to those people in Beaufort West. And I just ask you to continue with your prayers, that so many more people will be reached in Beaufort West, and especially for those precious people that are living and working on the trash dump, and for our pastors who are faced with all those daily challenges. And we're just there to encourage them and to support them and to show them love. So thank you to the Dominee Martin and the wonderful congregation of the Dutch Reformed Church in Fishhook. Good morning and greetings from Tanzania to all of those at Fishhook Dutch Reformed Church. My name is Neil Eichstead, and I work with MMM South Africa Trust. And these are just a few short clips of the work that I'm involved in and some of the people I'm working with. And I trust that it is useful information as you pray for me and Marie as we serve in our respective missions places. Thank you again for all your support, and I trust you enjoy a few of the pictures that I will send. This is the entrance to the power station, where we have just completed the fencing and the gates to secure the power station, to just ensure that nobody comes on that's not invited. As I go through the gates, you can see the solar field on the left, diesel storage in front of me, and then the power station where the generators and the Tesla batteries are, and the plumber's workshop. So I spend my days helping the local guys here, sorting out problems, fixing machines, and ordering spares. We have Tesla batteries on site, which provide some power in the evening, and then we work with either the utility
for the generators, spare transformer, one of our 2 generators, and then the small one that we use in an emergency to run the hospital, and the water pump if everything else fails. So part of keeping the electrical plant running is cleaning the solar panels, and we have 2 ladies who have been doing this since the panels were installed. They also worked on the electrical project and did quite a lot of work during that time. But they're now been employed and they have a full-time job, and one of their responsibilities is looking after the solar field. They do a fantastic job. This is the agricultural project that we've been working on over the past year or so, getting buildings and a garden sorted out for around 150 students that are learning to do agriculture organically and sustainably. So yeah, this is just a quick view of the garden. Some of the buildings that still need to be fixed up. Yeah, it's my transport, the Land Rover, and this building we renovated at the beginning of last year. This is the building that houses the pressure pump system. We have 110,000 liters of water storage that's fed from boreholes, and the pressure pump system supplies pressure to the standpipes so that we can water the gardens. And this is what it looks like. So it consists of 3 variable frequency pumps to maintain water pressure, and then 2 boreholes.